Hello, perlok borong apa yang sobai pi sa sin ha kana ke channel ke jonga da ke jigar parit ke jonga pi bar ke page ya kana ke video yo le se don pedang jong pi ke bang wan thamai kana ke channel sngobha ban ai ke jing kersian ke jong pi da ke share like bar subscribe ya kana ke channel ku boleh sibun ya pi bar ke page ya kana ke video uwe usamla ubala dikiat ulanya kali kelumar ya kakali bat ulalek tenra jubor haki dukan harut surok hamuti Tamil Nadu kaba penlong sibun ki jing julor ki mar ki mata ha kete ke jaka kene kade ke jingja ke bas nosi bat ke bapen isyai katno kalong kabama banyak kali harangkat ke jing di penbuat ka jing penjulor kumba pilayo i lomba kene ke video labun ki kali ki bala julor kentupru ya ki briu ki bamansau bat ki dukan ru ki la julor ki badon hakate garut suro ya uneu briu la sap pengatru haki kendon an ki baper kum ka section arspa prapuwe BNS ka jingnya kali state bat penkelumar haki lenti pajba ka section Sispa Arpusan A BNS kajing penmensau jur ya kiwei kibai ya lenti kejat la syak pengaru ha ka section Sispa Arpusan motor Wixel X kajingnya kali ka babu aj dikian kane ka kentu ya kajing syak set patok ne kajing siukuna ka bajur ka insuran bat ka bailut kesan ka insuran jong umumnya kali kadai bansiu ya ka bai dawai jong kiba mensau bat kajing julor jong kidukan bat ki kali ki basya tenra kajing kedia ya ki kelam kalong ka bandon kam ban tip baki company insuran kim jusiu ya ki bai lutsan jong ke kali unongnya ladalap baunya kali buaj kabamut uhaban siu hina pla ka jingkhang ya ka license kat kum ki kendon jong ka RTO ha Tamil Nadu ka license nya kali jong unongnya kala ban sya penduk sipor lane kala ban sya penduk permanen namar kajingnya kali buaj bat kajing penmensau ya kiwei kajing tip susu ha kamuti kajing bun jong kibriu ki bayat kijan bat ki tuk ha ki jakayo kalong ka bajur bha kene kajing ja kala ban penbitar ya ki nongsong senong bat penlong ya ki pulit ban khmi bnia bha ya ki rukomnya kali ha ki to kitan kublai bun ya pi barok ki bapet ya kana ka video ngin sia kendupat next video Hey,